mandi, membasahi badan, menyegarkan jiwa, dan mendapat inspirasi dari cangkir kopi. Wah, ada yang lagi mandi nih, Lix. Mam, Hai, Yot, ada apa, Yot? apa kabar? Baik, 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 baik. Jadi gini, Mam. Ada apa nih? Aku berburu. Apa mandi? Lu kemarin di videoin sama Diki pas mandi. Lah, demi apa lu? Ini Alek lah. Mana videonya lu percaya? Nih. Lu lagi goyang-goyang gini. Ih, mantep banget. Oh, parah sih Diki, Woi. minta dikerjain. Bro. Aduh. Bro. Lu kemarin dikerjain dia. Ih, Diki udah deh, lu telat. Tahu. Diki kemarin ngirim video sama gua. Iya, itu gue tahu tadi telat. Astagfirullah. Oh, gimana kalau kita kerjain si Diki? Boleh tuh. Boleh. Nanti dia mau kesini. Udah mau Nah, udah ayo kerjain aja. Udah kita. Gue lagi mandi ntar nih. Ya. Pura-pura lagi mandi. Ntar lu dalam semua kita set ya situ dah. Oh, boleh. Kita mandiin dia di situ ya. Di sini. Kita taruhin nih ya. Oke, let's go. Wah, dia lagi mandi lagi nih. Woi. Puas gua dapat yang di sini lagi. Saya nggak